Suksemo hidadane di tiang sareng sami. Punapi kadro. Punapi kadro. Punapi kadro. Suksemo puput. Suksemo puniki sareng sami sampun kaya nonton ciri masyarakat sareng sami penonton sampun ngajaga melestarikan seni budaya. Kaya nonton di tiang suksemo napi malih kaya nyalih balik. Napi ada karya cuma hidadane sareng sami jagale tiang hubungi www.topok.com.sugi.karigai. Dinyalih gratis hidadane sumber lumayan santai. Dimulainya biasa ya bayar lah. Tiang perang polos yang kadang sing gede itu ada ya tunas. Sing dago ada kan ibu nih. Biasa makin di tiang lunas tepuk tangan sareng sami. Siro dan kayun tepuk tangan ke tunas ijang di tiang gede bedaro. Iya haradu bedaro sareng sami. Siro je banyak duit dan kayun tepuk tangan. Tunas ijang pengengal sugih gitu.